US ral rel na mun pui Pentagonin ral thuam kanin dai to lo anti awanga an lo chel khotlai nu in Donald Trump chuan Ukraine ral thuam thon lu le na tur assign fel le to a Russia President Putin chu mi bol chinga puin kan laka atha em ringota omje nei lo ani le si thin ti in Trump chuan asoi chibai ule lalrem ruwa takhiang te kani a July ni kwa ni lai ni ani tuntruma chuan Russia awanga Ukraine torna na satak ti nep ani thei beisaya Donald Trump US ral thuam thon lu bel arem ti le to chungchang kan bel chiang anga akai noi North Korea ramin Russia puina na sipai le ral thuam thon lu bel atum chungchang tepo kan rut tel don ani Israel le Iran in dolai ni som pani chung te khan Russia po in Ukraine abei ngor ve le ranga Ukraine lamin zeitak maya Russia rampil ril thlenga lu khunga Russia bomar chuan vorte awati chia sakawanga Russia erlet kha Ukraine ramin atuarna satak zeta Zelensky beidong chuan Donald Trump lama bok ve bur akhon le ta ani Russia le Ukraine in rem thei reng lo chan poimo berte jinga pakhat chu Ukraine ramin NATO ram azom turani lo ti ani a NATO ram te chuan Ukraine hi kongsang sangin puifo to thin ma se walau le langsar thama apui chuan indona lian jok a chua mai an hlau thong si a chu wangin NATO ram hroi tu tele Ukraine president te po in USA lam an on lo thei lo ani ram ro puile hausa ani boka Russia huat ngam lo tura che tho theiber Donald Trump kowa bok ain khatle nge thin khothlang media lian te tarlan danin Donald Trump chuan aza soi chiang lovin Ukraine inven na atana ral thuam an thon lu bel tur thu asoya dagarjian phei chuan Patriot missile som an thon lu tur thu azia kwau mai US ral rel na mun pui Pentagon chuan Middle East lama an ral thuam te an bun tam deuh awangin US inven na ader thong pal thei ti in Ukraine rama ral thuam thon lu bel tur hi alo chel khotlaya khatia Under Secretary of Defense for Policy Elbridge Colby nen atanga thuron an donang khan Defense Secretary Pete Hegseth chuan White House riatir masasi se lovin June ni somthum khan Ukraine ramaral thuam thon lu tur thulani theinan order ati chuak kha ania tholenia cabinet meeting chuan tu thupe ka ti top nge ani reng ti in Trump chu an han kar ngiala ka hetop nang enga ya nge min riatir masak lo reng ni ati khoi mai ani CNN tarlan danin Pete Hegseth chuan White House changni lovin National Security Advisor Marco Rubio emo Special Envoy Kate Kellogg tepo alo riatir masalo shim bok ani ome Colby chuan Deputy Defense Secretary Steve Feinberg nena ral thuam tharsiam bel zung thei ani si lawa kanin ven na in ader thon pha hlau da angeti in thu arona an pu ber Donald Trump adu dan le athuron ni miang ti in Steve chuan Pete Hegseth nena athon chong le ta zela Hegseth chuan chuti na chuti in Ukraine rama ral thuam thon lu bel tur sud na thupek chu aming azi anhan tamai ani Associated Press le Newsweek tarlan dan keulet chuan NATO summit nei lai June ni somni pali le ni nga khan Trump chuan Ukraine rama ral thuam athon lu tur ending non le turin thuron apelom ani oma chu thulna tur thupek emotia dongsong anlo ni ome inrin ni liamta July ni nga khan Ukraine rama ral thuam thon lu tur chel khotlai chu I helova thon chuak ngal turin Pete Hegseth chu Trump chuan thu ape a tun naya tanga Russia be na tok na sazual sot Ukraine tan ral thuam an thon lu thu hi Trump chuan akhwal thalen mek Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hena nimin tlai zanri an kil ho lai khan ashila thuthar thedar tu ten an kom na ama Trump ngein walau takin apuang zar zui le ta ani soito ang khan khatia Ukraine ramin Russia rampil ril thlenga lu khunga Russia bomar chuan vorte anti chiat sangnu khan Russia chuan drone le missile mai du tok lovin fighter jet nen meu Ukraine abei ta ngek mai kha ania Ukraine rambial then khat phei chu ane lak pum hlum der to boka Zelensky mang ang chuan kar masazir tom ni July ni li khan Donald Trump chu atra o le tangot mai ani
Ukraine ven pui konga hian Donald Trump akhu amal tran lova Senator Lindsey Graham chuan na le zwala Russia rek a phut tlut-tluta Senator Mitch McConnell poin Ukraine rama US ral thuam thon lu bel tur ti khotlai ani chu angai thiam lo hle bok Russia beina lo do le tura US in Ukraine rama ral thuam a thon lu tur lo ti khotlai hi tun tum hi atum khatna ani lo CNN le report dang te thuziak keulet le chuan kumin kumtir February thla po khan lo chel khotlai to ani Trump chuan ral thuam manga Ukraine apui le chan hi thole ni khan ti hian a soi hei hi ka soi du ani Ukrainian te hi heti zozai sum kan pe hi dikinin shalo ani thei an huai sen tak zetani a chan chu heng hi tu emo in an thunu na ngai si a mi zong in an buai pui ngot thei lawang ti ka ha chiang chu tianga ti tur chuan an huai sen tok lawani ati bok in dolai chuan ral thuam nei ngot hi a tok lawa ral thuam mang theile mangam ni atula chu ti konga chuan Ukraine mi puite chu an fak om hle ni in trama chuan angai ti a soina ani US in ral thuam mangin Ukraine apui non tharle ani satlia ngot lova iral thuam nei zat ayatamin Ukraine kan thuam anga itlom hun ala thleng tho thawang ati na ang velani zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nomba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia chu Russia tan chuan donson man hla lo ber te jinga mi ani ti in Trama sarkar nim nai takten an mu le hriat dan an soi chung chang hi CNN chuan aziak lang tel kher achan chu Russia President Vladimir Putin chu thathluam angin langma se inrem na lam a on du reng lo ti in Trama chuan ngai dan anei nge tlat to wang ani Putin a chuan thil ho lam zetin min vom ol lo ani ber ti in Trump chuan thole ni khan asoya thudik in hredu em thaber om angin alang fo thin na a tak taka chuan om zenei lowa achang le si thin ti in Putin a chu mi bol ching mu a mu thu asoi Netherlands a NATO summit nei zo ta ka po khan Putin alaka traman do theina atla cham to takzet ani ti a hriat thei hle ni in European ram hruai tu ten CNN an hril ni in an zia US ral thuam thon chwa ta chuan him taka Ukraine a thlen ngei theinan tul zong buai pui vek to ani thu Zelensky chuan telephone mangin US a hril heti lai hian sipai le ral thuam lama Russia po apache sot ve viau to a du thala tuyal thei a thon chwa theilo awang le Ukraine beingor zwal sau ani awangin sipai le ral thuam amamo bel thuai don ti achut lok diama chu wangin athil phut nar thailo din munading North Korea lama bok atwan le ta ani South Korea National Intelligence Service NIS chuan North Korea sipai te jinga thilin mung a ommek ti antar langa Ukraine intelligence te po in North Korea ramin Russia hena July atanga August la chunga sipai sing thum vel le ral thuam engemaw zat thon lu atum ni in antar lang bok North Korea chuan Russia pui turin kumsang ni le somni pali khan sipai singkhat le sangkhat alo thon lut to a Ukraine rama wache cheviau ma se adil tu Russia ngen na nol theidin huna adin lo wange tunhai po khan drone le ral thuam engemaw zat athon lut le to ni in npr.org chuan June ni song paruk khan antar lang nikuma North Korea army thon lu te jinga khan sipai sangli le zasari zetin hliam an tuara zaruk vel an thia engemaw zat Ukraine sipai ten an man bok ni in tarlan ani Russia puitura thonlu North Korean sipai te che chiat em chan I hriat chian du chuan khonga in belchian na kan lo bua sai to te ilo highlight le don nia dagarzian tarlan danin North Korea ramin Russia puiturin kumsang ni le somni pathum September thla atang khan KN-23 le KN-24 ballistic missile za chuang athon lut to a artillery cells anti mai rocket launcher
lai pui le teng mu te thlengin makta duai chuang a thon lut to boka North Korea chet dan khan demal ho neka Kim Jong Un chu sipai te nun na manga sumdong ang hiala pu ani Ukraine din mun hi a chetak zet to a Russia hian Ukraine bei a chol san lova US tela NATO ram te puina alu zung boxi lo chuan Ukraine hi Russia laka tlom theidin huna ading mek reng ni in alang NATO member ram te zinga senglu alani boxi lova chu chuan NATO ram te kut a phuar trut boxi a US khuan pachan changa aven pui reng lo chuan Russia mason zel turdan a har tol don ni in alanga heti lai hian Russia pui tu thol hok zet Iran ram chu US le Israel ram tang dunin an be chiam to awangin Iran ral thuam a hek viau to a Russia ral thuam chek in po a phaina sa hle to bok North Korea puina atong khop lo ani phei chuan China puina po wal out takin aladil khuruai theiani Iran rama China ral thuam engemaw zat thon lu ania Ukraine po in China ral thuam te mangin Russia ina beiti alo puang to boka US le China ram pani te ral thuam hian thlen phak lo na ram po anei lo ani ber to hi Russia khuan adu le o ngoi nun na tam taka athleng Ukraine bial then khat achu sak to te khu alung oi pui mai lo ani chuan sipai le ral thuam lama ala hek tol don ni in alanga du thlan tur anei tlem tial ve zel lo thei lo ni te po in alang thei ta hial mai trumdang ang bokin Ukraine puina na US ral thuam thon lu te hi in ven na lam hoi an ni deuh bera ma se missile thlok lai te po lo kap la thei Patriot missile te po atela wangin Ukraine tan chuan aral muan thlak suai nge yang le